Khwna 14 October elisini andaro khumulwngo headquarter kaisa kotor ma mass gathering Tipramo thani ngani thangi tongo amono kwbangma borokrokno naisom laijak tamoni himbale o jagao Meghalaya ni honorable CM conrad sangma fainai thangi tongo bubagrani chaitumung bai kaisa regional party separate state greater Tipraland sanai boni support khainani bagai kok sanani bagai phai tongo tamkhang o jagao so party ni kok saliye tini main kok ngkamosi khwna tawni bagai mass gathering kotor ungnani nai Tiprasa ni busuk borok bang khwnao support khainai tong Tipramo thana omo nainani bagai hinggamno Meghalaya ni CM bo phaijak ngeke tayang bubagra bo ngkai central ni media ta central ni government rok naisomjak ngjak mokolbai ta central chal tongnai government NDA alliance bo Meghalaya ni CM ni party National People Party alliance tongo hingga sing to je Tiprasa kaham lama thango amoni pokheno sing thango amono busuk borok bang sing nailainyai Tiprasa rok busuk support khai greater Tipraland no te kaisa koktuma tini bubagra thangi malaikha Tiprasa football thas ke free kick bunai baslang jomatiani kamiwo bubagra bo amti ronung ke support khayo norok nugui mankhana bubagra na agini photo rok baisang butia Indian football agi captain ng paijak waisa bubagra agi ni simino bo by friend tai baslang asa ke free hit nai thoka bukha chunga te ke Tipra rok nungma kom amono bubagra ba preset khlai tebo bini khana bo sari nan bagai bo sakbai thang bini banda football tai so pai bo bai malanya ne bagai thangka ge chung joto wanchuklayo chini fisaro tebo Tiprasa rok andikino football kreng ungthung event thungma o simiya chini tebo society o kwbangma jinis tongo joto jagao no success tai buibai baksa level ngi mana ungthung amsungno tini video hambai